football Titi parzanga pakuana ngai khavele don ta ila Chelsea nei tu masa an mani poina an ngei em Roman Abramovich khan team kai hroi tu manager aroi thin te kha pressure apethiam leya chu Carlo Ancelotti atri dana khan alang chiang hle Sky Italia journalist Fabio Caressa an soyen Chelsea in Carlo Ancelotti an roi lai khan Abramovich khan text message athon deuh reng thina chuta po message tran vak athon ngai lem lova abik takin team result athat lote an khel thatok lo tum te khan question mark chau athon thina chutiang huna chuan question mark bak thudang atel ngai lem lovani ma se Carlo Ancelotti khan ama chon thiam thin leya exclamation mark mangin achang len mai thin atiani Roman Abramovich nei tu ani na hnuaya khan Chelsea hi an hlotling leya manager chunga po an do theilo thin na chan ber chu lotlin na chan reng an du thin wangani Carlo Ancelotti tuna Real Madrid kai hroi tu po hi Abramovich khan adim lem lova an result athat lo apiang main zo na chin chiana avathon thina kha manager te tan in thlada tur veng tu manager te tur tu poimo atling don shrim chumi pressure chu zo turin manager tan po tuang ti cha real ru ti phim le atul don ti achiang Ancelotti khachuan makna chin chiana mangin achang let ve mai zela ama chon thiam hle team nei tu then khat sum le paya lokna ngai tu lian ber anom lain Abramovich khachuan team hlotlin na angai poimo thina chu Chelsea khan an ngei hleya champion no moi choi thei angte chu Abramovich nei tu ani na hnuaya khan an choi kim man vek ani Italian legend Gianluigi Buffon fapa Luis Buffon hi kumsom pasarimi ani ve towa football khovel lu chilin tu na hian Italian club Pisa ta na khel mek Pisa hi Serie A hnuai chia Serie B club an nia anni hian Buffon fapa hi pathiani liamta khan khelna hun siam sakin Luis Buffon hian a professional match masaber a khelta ani apa Buffon kha goalkeeper ro pui barte jinga minima sela afapa hi chon goalkeeping lam on lovin goal thok chuak tur chi forward player ania Pisa a hian apa in a khel pui thin Filippo Inzaghi kai hroina hnuaya khelin ma ason chak hle Gianluigi Buffon kha Italian legend ni in Italy tan kumtam tak an rin rol ania ma se afapa hi chon Italy tan a khel tari mi alo thung anu telam Czech Republic in somin under 18 level a an kauna achanga chu wangin Italy tana khel lo zel theidin hmuna ading ma se senior level a khelna tura ero atharin thutlungna asiam le theidona Italy hian ramtan inlan turin kaudu don takmo Manchester United nei tu zingami Sir Jim Ratcliffe hian BBC Sportin akomna a tuna an player zinga thatok lo anom thule player then khat chu an phu tok aya tamdai hlo pek hlo tam uchuak an om thu asoi langa soizui a hlo hle kumsam sari pahnimi British billionaire hian kumkalta khan pound billion khatpain pathum sengin Manchester United ta hian nei tu ni na share za somni paret point pakwa palia leya Manchester United ta hian football operation B ka thunei tu lu bernin mo phurna alalian leya thil tam tak atidang lam to boka atidang lam zeldon ni point alang ani hian thil chi sang asoya alang sar zuala chuan Marcus Rashford an lona Aston Villa azom chungchang te United in Ten Hag an bana an sporting director Dan Ashworth thanga hnu leka an chan vele maite khang te kha thil ti diklo ti sual ani thu asoya club hian soisel atolo hun ala om arin thu te soilang bokin tuna manager an roi Ruben Amorim hi hun rei tak an hnena a om arin thu te Manchester United hi khovela club lok na siam chuak tam berni tir tura ruaman na anei thu te world class stadium thar an ruaman mek te fans nena an kar thalo thin tam taka lo thei lova thutlung na siam ngai a om thin wang ani thu te Manchester United match team angai sak vak lo nia soi ani thin chungchang affair lo ati thu te asoi langani Sir Jim Ratcliffe hian ni puilaya player le chungchang kan thlir ani chuan Anthony te Casemiro te Onana te Haaland te Sancho te thleng po in ania anni hi hun kal towa kan leite anni hi kan du lo emo tuna kan player ania anni hawa kan siam rem hi angai Sancho bi ka chuan Chelsea a lonin a khel mek ania
a hlo hi a chan ve kan pe tuna hian hunin thlak thlenga kan nom meka kan indin thar mek chu wangin hun kal to atangin hun thar lola om tura thataka chuang kai turin tran kan la mek ani kan squad a hian player ro pui tak takan oma kan captain te hi footballer thabi kani Bruno hi kan mamo player then khat ero an thatok lova then khat hi an hlo atam uchuak boka ma se he squad a hian mo phurna kan lak ngam angaya siamrem turin hun po kan mamo ani ati United hian Ajax atanga pan magtare somret pakhat point panga senga an lak lu Anthony an tangkai pui lova pan magtare somli pasari point pahni man Onana hi bese ang takin an tangkai pui ri lo boka pan magtare somsari man Casemiro hi atangkai hlei thei lo bok anni baka hian pan magtare somsari pahni man Rasmus Hojlund hian bese phak ni alanei mi alo bok ti ila kan soi sual lovin arin om Jadon Sancho la pan magtare somsari pathum manania atangkai lo ema wangin lonin an chuatir hiala ti chung hian tun ni puya United hian Sancho man pan magtare som pasari pek mabak an nei an pek plak alangai don cheu bok hetiang hi an din mun ania Manchester United boruak hi atha lei thei lo khelmol pon boruak chiate fans le club nei tu inkar thalo ir chuak te khelmol chunga result thalo te player base phak lo te le tuna club nei tu soi anga player hlo tam uchuak ang chi te hlo phu lawa khel si te player leina na sum an sen tam to thin lu tuka wanga avuak le tuara tuna sum le paya din hun thalo taka an om mek na te thok tu thlenga anin ban tok tok na zong zong tenen hian khoya tanga siam that na hi tho tur nge ti te ata tola tho chi nge niya ki sang sanga hian risla a rik thuai tok mai chi ti te po hi mala tu tan chuan hriat thiam a har hle in arin oma la hlum atira fel fai taka an hlum anga om talo hlum buai deuh nuai to ang mai hi an ni ome an ni deuh nuai ria in ching fel thei don tak mo Lionel Messi hian mi pa ngai ve mai ani thu ti hian a soya kei hi midang te ang bokin mi pa ngai ve mai kani kan ina ka ho te hian ka chung khwa a pa ngai tak ni tumin pasal pa ngai tak ni tumin ka om thina midang zong zong ang bokin hemi konga hian ka om thin pa le pasalina mo phurna anlak ang mo phurna thau ka mo phurna ania pon lama kalar le po ani theye ma se ka in chunga chon mi pa ngai midang te ang reng kani keima a kanina hi bo thak khopa nun phung ti danglam ka du lova tuna ngei po hian ina ka hoin pa kanina sarengin chumia chuan kanupui fanau te tan hun tam tak mana nun kong tha kan zo theina tura enkol hi katin zon len ber thin ani kanun hi adang lambik lova mi pa ngai nun phung ang bok hi ania hei hi nun dan thabera ka ngai bok khelmola ka ti tur thataka hlen ka duwa thil akal tluana lom tur kan nei chuan mimal hlotlin na po ni sela team hlotlin na po ni se fatene na lom ho dial dial hi ka duwa chu chu katan thil lubik ani ma se ka fate enkol na konga ramri ka khama anin fiam na te kanupui ne na hun an man dan thin te heng zong zonga hian mumal taka enkol zel po kadu ti na soyani Messi hian mi pa ngai nun zoma chumia chuan achung ko enkol zel po adua milar hausale hlotling ani chung hian chumi machuana nundan tha hrethiam lek lo khopa om turin achung te adu lova afa te ain kol na konga po thunun na konga thataka ro manna nein an du nei theidin muna an ding chungin mipa ngai nun zom turin akai hruai ane English Premier League ani zan khan West Ham le Newcastle United in machonin goal khat aluta golom chun hi mini somruk pathumna a Newcastle player Bruno Guimaraes an akhung ni in Newcastle hian in khelin hne tok taka hian point thum an hlo chuak ti hian English Premier League ka matchday somni pariat na an khel zo ta chia matchday khelma bak hi som la omin team som pariat ten khelma bak match som theu an neya point som thum theu hlo chua thei an la nei team pahni Liverpool le Aston Villa eroin an khel tam hreta match somni pakwa ve an khela chu wangin khelma bak match kwa ve chau an nei towa point somni pasari ve an la hlo chuak thei ani ti chuan soizau ta zelila Liverpool hi champion ngei tura ngai an nia chiar kopdana ero Arsenal Nottingham Forest Chelsea Manchester City Newcastle Brighton Aston Villa
Bournemouth le Fulham te thlengin tebula panhina atanga somna thleng te hian Liverpool hi an la le pel theya chu chhiarkop dan atanga chutin ani chutiang chuan chhiarkop danin team pakwa lain Liverpool hi la le pel theima sela Liverpool hi tu man an le pel arin om to lova achan chu team form an performance team player form le consistency te team kheldan phung nget le kaltuan dan te thlirin Liverpool hi an mabaka an tlom vek arin om si lova an chak vek zok hi langem ti tur khopin result tha an nei rin na aliana chuwang chuan Liverpool hi champion chiang towa khovel chuan angai ani ti chuan Arsenal hi panhina ni tura ngai an nia ma se an hnoya mi te hian an thlau talatuk lova chuwang chuan an tin mun hi a him lovani Arsenal hi season masa khan an defender poimo in hliama wangin champion tuma in elna boruak san wang lain cheswal zoga an tang ti theiania tun season a tlang malam player poimo in hliam an nei tam tuarin champion tuma in elna boruak sang taka a cheswal zoga an tang le ti thei ani bok liam an nei te hi a chan bera khovel chuan angai sak thina liam lo se team balance nei tha combination thatak nei an ni na en hian result tha nei deuh reng tura be se an ni ma se an player poimo in hliam an omin result a thalo thin leya chumi in aken tel pakhata ngai chu Mikel Arteta an kumsan hi sompakwa December tha atanga a en kol kumnga chuang hret hun manga adin mek Arsenal team hi ma ason pui rualin an squad hi ala cha tok lo deuh ani mai thei ti hi ani Arteta hian Arsenal hi match zan hi somsari palia akai hruai towa tumza somruk panga hena chan puin tum somli panga draw an neya tum somruk palian tlom Arsenal adin tharmek na hian player somsari pakhat amang towa ati that soitur po atam hle ma se thatuan tling tura amamo hlotlina no moilama bese ang atong bo thei chin lova chuwangin Spanish manager hian Euro maktadoi zaria don senga adin team hian fakna tluan tling anla dong hlei thei lovani tebula pathumna Nottingham Forest hian sakha zakwa somkwa panga kwaruk season khan UEFA Cup khelin European competition an khela quarter final a Bayern Munich in an petla a khami nu khan European competition a anin lan le to lova season thara ero in lan le an tum hleya an din mun po a thave tial dan pa ngaya chuan English Premier League atang hian tebula asang palichinin Champions League an khel theya pangana in Europa League an khel thei don bok chubaka chuan FA Cup champion in Europa League mun ruak pakhat an no khat theya Carabao Cup champion in Conference League an khel thei don bok ma se entirnan FA Cup le Carabao Cup champion hi English Premier League ka tebula top 4 huanga omani chuan tebula parungna in Europa League an khel theyanga pasarina in Europa Conference League an khel thei don boka chutiang chuan ain siam rem don ani ma se tuna hian UEFA coefficient ranking a England hi asang ber ria dan an nei angin ranking a asang ber hian Champions League ka team an thobel theya spot khat an chan bel thei chuwangin English Premier League atang hian season thara Champions League khel team panga om theina kong ain hong zau leya chutiang an thlenga ni nga chuan tebula pakhat na atanga panga na hian Champions League season thara an khelang Liverpool le Arsenal hi an din mun chiang bik ri loma sela Champions League spot ni hi an changai tura ngai an nia abak spot dang in chu hi an tam hlea ngai ani boka Europa League le Conference League te thleng hian in chu boruak alasang le relegation lama Southampton hi relegate ngei tur chianga ngai an nia Leicester City le Ipswich Town te season kalmeka kai 13 pathum te hi relegate le ngal thei din hmuna dingin relegate ngei tura ngai te anni mek anni pathum hi an transual viau angai ani zan ina in khel en tura omle nual dona chungzinga chon Indian Super League ka Darsari le chanvea hian Bengaluru le Mumbai City in machonin anni hian season kalmek league round an match nanung ber an khel don Asian football a club level in elna sangber AFC Champions League po voin tlaya tangin an khel chun zoma zanin zan lai dar khat le chanve hian match ni dang an khel chun zom le ang Europa club level in elna sangber UEFA Champions League ka zan in a run of 16 second leg an khel don boka match league khel tur ni in team pali in quarter final an in pet kai to don dar som pakhat le mini som panga Barcelona in Benfica mi khwalin match masaber an khel dona first leg a khan Barca hi sikhat finance aka
red card an choi chungin Barca in goal an hum hima Benfica hian goal khung na rem chang nei tam hle ma sela Barca goalkeeper Szczesny an paltlang thei tlat lova zanina ero Barca khelmual kem nawa an khel dona Benfica hian attacking game an khel le ngei arin omboka wangin in khelmunom game in open thatak kan mu arin oma goal alu le ngei po abe sei ngam var var o me zanin zanlai peldar khatle chanve hian arwalin match thuman khel dona Leverkusen in Bayern Munich an mikhwalanga Inter Milan in Feyenoord mikhwalin Liverpool in PSG an mikhwal don bok Leverkusen hian Bayern hi mikhwal don ma sela antan quarter final lu be seina a chelleya a chan chu first leg a sithum faya an tlom to wangani zanina Bayern ne tur chuan goalie Margina an chakanga ya team form lo jok an ni na ngai tu chuan be sei ti sana har le ma se thil thleng thei ero ani league match nunung bera ero tlom ve ve an nia Leverkusen hi goal thum Margina an chakani chuan penalty shoot out a anin chin fel anga yang Inter Milan hian first leg a sin hi faya an ne to Feyenoord hi an ne le amayarin oma Dutch club tan San Siro a goal thum Margina chakanga ya goal ni Margina an chakani chuan penalty shoot out an thlengang Inter tan in thlada ero athiang bik lova zanin hi quarter final lu ti chena turani awangin an tranmar atul don run of 16 match second leg en chak omberti thaya English Premier League a ma hroi tu Liverpool in League 1 a ma hroi tu PSG an mikhwal dona season kalmeka English footballer che thaber le season kalmek France footballer che thaber te anin ma chon don ati thei bok o me PSG khelmuala first leg khela khan Liverpool hian goal shot tum ni chau nain tum khat chau goal zone an peta ma se sikhat fain an chak dai thung PSG hian goal khung na rem chang anin siam nuala ma se Liverpool goalkeeper Alisson Becker an paltang zawlova Alisson Becker hian Liverpool tan Champions League match khata save nei tamber record te hiala siama ma se he Brazilian goalkeeper hi English Premier League a Saints laka chesualin Virgil van Dijk nen in ring thulin goal an chhuah ho ang reng leya kha khan chesual thei an ni ati chiang thara PSG laka chuan khating ang khan che chi ani hau lawang PSG lamin Liverpool laka an tlom an lana hleya in khel thunun chungin hun tha tam tak nei chung sia an tlom kha an paidam thei lova team manager Luis Enrique an Anfield ta hena chang tura an lu tur thu soi toin PSG player te point Anfield ta an chak ngei anin be sei hleya anin ring tok hle ma se Anfield boruak hi football khovela ngai nom tling pha khopa lian ania PSG tan le Liverpool tan po a khel to sa kho point PSG player te hi an film khorangai tin Anfield boruak danglam zia asoi nge ani Anfield ta chuan mikhwal team 10 player som pani an ma chon thin ti in soi thin ania an fans te ro thable thom ring an team tran thlop thalutuk boruak phone vel turu takhu zolo anom photo a PSG tan po khelmual dangdai an be se phak baga sang boruak an ton na tura ngai ani he khelmuala in kul Liverpool hi an tlau hleya season kalmeka Anfield ta hian voi khat chawan tloma English Premier League ani in Nottingham Forest laka ania nikum September thla khan ani abak an latlomi alo an khelmual Anfield ta hian Mohamed Salah point goal omna arsa chiang zuala an player ten khelmual omdan le ball kal dan te achung boruak zongsong nen an bel hleya chu PSG laka an home advantage thatak atling ma se PSG hi ball thiam rual ti thei khopa tha ball keng thei player fing tak tak om khom an nia Liverpool tan kan khelmuala alom le tia lo basangam ngochi an ni bik lawang ma se PSG hian experience nei thatak player an nei tam tok lova chu Anfield ta boruak sang an ma chon tura an chunga rin na tikiam then tu ani zanin dar khat le chan ve atang hian Anfield ta in khel munom bik boruak sang tak kan mudon ti achianga live match ngei en aman hla le tura ngai phot mai te ang transfer thuleng lam soi chun zom ta ila code offside in tar langin Chelsea chuan Manchester United atangin English midfielder kumsom pokomi Kobe Mainu laklu antum chun zoma Mainu hi Manchester in contract zia tharpui tum Marcela anla in rem thei lova Chelsea in rem chana leyan tumani hei baka hian Chelsea hian an midfielder kumsom ni pakhat mi Romeo Lavia in liam na satak mai an chhor hlei thei lo hi Kobe Mainu mangin thlak andu ani team talk in tar langin AC Milan chuan Crystal Palace atangin English left back
kumsom ni pangami Tyreek Mitchell laklu antum mek AC Milan hian an left back Theo Hernandez kumsom ni pasari mi hi Manchester City laka chan theidin hmuna an ding ti in hriain a thlakna tur hi an mel der to ani Florian Plettenberg in tar langin Manchester City chuang Real Madrid atangin France midfielder kumsom ni pahnih mi Eduardo Camavinga laklu antum Football Insider in tar langin Arsenal chuan Bruno Guimaraes Newcastle player poimo kumsom ni pasari mi hi laklu dan kong andap mek Give Me Sport in tar langin Manchester United chuan Porto atangin kumsom ni mi Spanish forward Samu Agehawa laklu antuma mase ani hian release clause palmang tadwe somriat palian nei awangin sumsen tam angai don le team talk in tar langin Atalanta forward poimo Ademola Lookman chu ni pui transfer kongka hon huna Atalanta chhuah san ngei tura ngai ania ani hi Premier League club ten be sein Chelsea le Arsenal te point an zui mek ani Give Me Sport in tar langin Brighton tana khelmek Dutch defender kumsom ni palimi John Paul Van Hecke chu Liverpool in laklu dan kong andap mek Melin tar langin Al Riyadh FC Dallas le Wolverhampton te chuan Everton a contract mangzau tur kumsom thum pahnih mi English centre back Michael Keane laklu antum Ekrem Konurin tar langin Everton Marseille Sevilla te chuan Rangers atangin Moroccan striker kumsom ni pahnih mi Hamza Igamane laklu antum Italian chanchin bulian ten tar langin AC Milan defender poimo Fikayo Tomori chu Juventus le Tottenham ten laklu antum chunjam zela amanatan hian palmak tadwe somparuk point pariat vel sen ngai tura ngai ani Italian chanchin bulian dang ten tar langin AC Milan defender Theo Hernandez chuan ni pui transfer kongka hon huna palmak tadwe somthum velin Milan hi chhuah san mai theya ani hi European club lian dang ten an be sei mek ani Football Insider in tar langin Brighton Swedish midfielder kumsom ni pakhat mi Yasin Ayari chu Borussia Dortmund le AC Milan ten an be sei mek Football Insider in tar langin Everton chuan Mali midfielder Dukure chu a hlotin hiam saka contract zia tharpuyan tuma kumsom thum pahnih mi hi contract an nei meka inremna an da sa kumkhat dang po sei theina thu an thlun chu man tangkai an tumani France chanchin bu in tar langin Paul Pogba chu remna ato amang zawdona chu wangin club tam takin an be sei meka France midfielder kumsom thum pakhat mi hi team tan thataka thala tho thei tura be sei ani bok Ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se